Pozdrav ekipa! Evo nas u novom serijalu kod Kilita i Žage. Drage moje, dragi svoji, nova naša emisija, serijal kod Kilita i Žage. Sad se svi pitate moji, drage moje, dragi svoji, gdje je Žaga? Ja srećom nemam svoje Žage. Svi kažu svaki Kilit bi trebao da ima svoju Žagu, ali eto, to je tako. Neko ima 2 Žage, neko posudi Žagu od komšije, neko da svoju Žagu komšiji prijatelji, ali to nije tema danas. Danas ćemo da se družimo i imam jednu interesantnu temicu za vas, kajakom do inteligencije. Znači sve je povezano za sport. Vi ste mislili da ćemo se sigurno malo baviti džogiranjem, pošto sam ja svoju peškirić pripremio, ali ja sam subota je danas sve, hvala Bogu, izdžogirao, tako da danas nećemo više džogirati ništa, nego ćemo preći na ovu našu slatku temicu. Znači, kajakom do inteligencije. Sva sreća ekipa, sva sreća je da sam ja odrastao u periodu kada nije bilo YouTube-a, kada nije bilo kompjutera, jer ne daj Bože da se moja rahmetli Nura probudi, da ja razvlačim ovako na zglobove, ekipa, pričam sa vama. Onda ja sam imao jedan kajak, ekipa, od kuhane plastike s kojim sam puno provodio vremena. Imao sam male neke indijance, kaubojčiće i sa njima sam se igrao i pričao, i tad nije bilo korone, ali se sa igračkama moglo pofino razgovarati, ali kad, ne daj Bože da rahmetli Nura da je primijetila da ja ustanem ujutro pa da ovako pričam, razvlačim i da kopiram nekoga na zglobove, tada bi taj kajak od kuhane plastike otprilike ovako izgledao. Ovo je samo maketa, kamo sreće da je bio od papira. Tada bi moja draga rahmetli mama ubila brašno u meni zato što sam gledao YouTube čitav dan prije i imitirao svoje ove. Zato, roditelje, slušajte i batalite se YouTube-a, ima korisne stvari, sigurno da ima, drage moje, dragi svoje. Ali, znači, taj kajak, kad bi ja, ne daj Bože da ne pozdravim starijeg, ili da sam dosadan kad su gosti kod kuće, ili ne daj Bože 4 dobiti, onda je ona znala uzeti taj kajak koji ćete vi vidjeti na početku videa, imam ja i sliku, on je trenutno u muzeju kod sestre zato što je to i njena draga uspomena. A također, ne daj Bože 4 dobiti, tada bi ona fino uzela taj kajak od kuhane plastike i tako me je lagano udarala po leđima, pravo lagano, tako da je sreća. Nekad sam molio Boga samo ljeti da me ne tuče, da mogu na kupanje, da idem na rijeku negdje, da se ne vidi, jer s leđa su izgledala ko da me neko nabio ragbi loptom. Da je bilo kod nas američkog nogometa ekipa, onda bi mogao reći da se sa tim bavim, pa da sam dobar, pa su me ljudi nabio loptom, međutim to ne pije nigdje vode. A ono što sam vam htio reći, ekipa, znači ona je tako ubijala brašno u meni za tako male sitnice, a ne daj Bože da ja razvlačim ili da pričam gluposti neke. Ono što je interesantno, učiteljica sam 5 dana kad bih ja zakasnio u školu, odnosno 5 minuta kad bih zakasnio, ona je već za narednih 7 dana napisala pravda u roditelji, jer je već znala da sam zamotan kod kuće u mišljenju i da me nema 7 dana u školu nikako. A kajak je toliko djelovao na sam moj metabolizam, da vam ne pričam, odnosno na čitavu inteligenciju je djelovao, ali ja sam tačno sebi znao, nakon prvog mokrenja, poslije toga kad budem bijan sa tim kajakom, ja sam tačno znao sebi sam odčitati nalaze. Ne daj Bože otići do bolnice pa da oni meni očitavaju, jer oni bi mislili da imam krvarenje svih organa i oni koje ne posjedujem čak, eto. I njih da sam
i na njih da sam prokrvario. Ali zahvaljujući tom predivnom kajaku, koji je ostavio trag u mom, ne samo sjećanju, već i na mojim leđima, ponosno nosim zlatnu značku Ivo Lola Ribar za odličan uspjeh i primjer vladanje u osnovnoj školi. Aktivno pričam dva strana jezika, ne ono profesionalno pričam, već aktivno se služim s njima, ne ono da ja sad vama kažem, sad ja to sve znam, a u stvari znam samo reći u trgovini, ja, ili ok. I znači, zahvaljujući tome sam ovako, završio sam i taj fakultet i zahvaljujući tome volim vas, moje dragi svoji. Puno pozdrava do sljedećeg javljanja od Kilita i Žage i nadam se da i vi imate svoj kajak. Ćao!